na namon afam lait na gamit ato nga manigan. Okay, damang salamat naton. Mabarangay natin kalag, Reverend Father Gial, sugod man kan Attorney Christian May Lacasa Machika, naton Sangguniang Bayan member. Waray ba palakpakan? Siguro anay nga naturugat ko mapuklat. Mananagkuan mata. Sige, yan na naman. Magpapasayaw mga wakuin na binudo. Nga sa sayawan.